nirmala ken yambia kamal kanwar online TV channel teloy de long ka yenetin konte la ler la kalin ka gwasame ne konyal posye yemoja pal pwan gwa dan li rwanya lingten anjo ban ling kajen gwasame kanwar online TV ala ler ata dan to kore jere which ka so Sudan ka bana raja long katin konte lat ka rodin re which ka juba ka spele mayo ken kuumɛ jani kuumɛ roi ke kirma yadit ano bana tin kona lat ko rodin bana ka gwich bana ro dan tej bo no ngume la spele mayo la nekien la karina barka jema bigati ka spele mayo buga wuka kuumɛ kirma yadit gwada dana chete ka korm chetok so bana motor bana jeling tin ka jen larame ko gor kono de quantity de kon ka long ka me de kon kalat ken gwaye me jiram jedit ku subscribe ka ku notification bell ku je twany ba ko bilati tv kan chamala shugo je gwas dana pay kala rech gorno jinba be nyo na sun ko ken ka bicharo lam ja tub ka kor ka mi shiler shi jeling de do gor gwada mona chit ka comment men ban writing jene men jagji aspele mayo ko bika thiay ka doctor yang machare bu ko kum kirma yadit alengo ngumi thiay na ka je gwasa dana terik tun wan tiketen mangai ke jeno te kor tiketen la ne ding wala kana thiay ano ka gwada dana dong tel malarik la ne dia la kan te ka spele mayo chet ko gwada dan mechi doctor machar mechi mal mechi tan chuto ko tegne de ngwan longba chu kana gorno be kan kel ka doctor machar lat ka kore me chikir me yadi chere ke betok ko loko jeno ba revitalize peace agreement ba je la leta la mala mo chu gorno poinde en kir ba je yar chu gorno ba kor ba ka tok la ne gota kon tinte je aspele mayo ten la ka mega ko be nyinga ka ko jen takte dan yot ka ba wi mona ne ko tila dictator mi gor jeno bi ne to bi ka link power ke military bi kot ken bi ko wan am ka ne de ko luang ngot kan ka bom ki kan ko de luang ko mi kan ko de luang ke tok bi chu gor no bi ka chu marodo ka bom lo bi yu kap ko bom teram tok do bi le lef so na mo jena tok murai kon ko ngumi ci thiay tanji asfele mayo kelo de molo de mitira michi thiay ke asfele mayo cha work ping kirma yadit arama mo arami ken struggle arami kentin kon lat ke kirma yadit kana ka kon ngach arami kenu dor ke kentin kon ya latin jege ala de kirma yadit kana neka kana ja kon ngach ken nyam bana tim bu kon chot kon ko la Nuer man bana chot jane te jangde ben ka paden Nuer na mo kach mite ka party mite jangtan che ka spele mayo jangde de tin ngal chikan lona ja jangla to chare will already liquid information right me chalat ke pin me shaling mita jeno jangdan kon te ka spele mayo kan dial gwal pay ne ka kuumɛ kirma yadit pay ji ko bita ka party dung doctor machar kwa no le confuse okay kwa ko confuse kwa cherken kwa kanyon that was the reason as Mayo members defect to Kir party meet Machar Ausaris. Allah members ki bon ki nere konen pinkir me yadit la kene tiya gwadan chigan ngaje no cha Dr. Reng Machar cha mo kerek mi chete ka mishi gogone na la kene tiya do bra kan tiya geje jene la kene gwini jeno chi kuumɛ as Mayo cha fail. They did this the same thing in 2016. For senior member ka South Sudan People Liberation Movement in a position la espele mayo chuka tia chuka ka kirma yadit jen kan ka dakre machar chuka wa ka kirma yadit ko kirma yadit jana mandana kunna le la kok kepin so mitera mishi la no che defect mimo politician ko tele jang machine defect tema ke de ni ke tele jang mi defect ba we jang me che defect ke de ni ke no one e de al ko defect politician te ko kana ka panken bo la ko kana ke ko jankin ko ba Nuer ba ko le confuse ke spelling my go and go spelling my go in a dialect ke ten man jang but this is lie, totally lie.
tele jang me te ka party dung Nuer mi te jang me te na jang me cha yo ka cha yor pin a jang dien ko be te ka party na mo be kan te hanitin kon te ka party spele mayo be kan kula ngach ko jen dan to ano bana jien ka gwam me cha Dr. Riek Machar cha jen ka je point de kir ma jen mu be dan e let kir already mi te ram ko defect ma ram cha pe ko be jen members ka spele mayo so chang dana cha Dr. Riek Machar cha mu kere ke me cha jen na braro chu declare no charo do ke je it mean that kene to in the first place ke je spele mayo kene ya kok already so ne me mugwa me de ran ngach korun wa chang cha jen chi yen defect manan yen ene me don cha kem ni ka bom ya ko kep ko bom ya chu surrender ba alo ka yen prisoner of war already from that moment but you treat us as a prisoner of war but mo wa tiat ni je chigan mene tiat ni jen ki tiat mulat kana ne de kon tila se asin ano Riek Machar china liu ko Riek Machar china tena ko Riek Machar tel man me chem yore la jen bare kene kon tin la politician la ne matu ko gi kene gwano ne diala content re wike so Sudan nget ken Dr. Riek Machar so ke duo bran bu ken kulo gor ke jeno ba ke nok je bu ken Dr. Riek Machar bu ken yik dismantle cirkum let ken me ajen duo bran yan ke Dr. Riek Machar ke jen duo bran nen yene to ngwan ajen ken woken ka kuumɛ dunkir me yadit aje kuene ya gwadu me ka to English. In a surprising political turn, several senior members of the Sudan People Liberation Movement in opposition under Dr. Riek Machar have defected to the ruling Sudan People Liberation Movement, led by President Salva Kiir Mayardit. The defection come at a particular critical time when Dr. Riek Machar remained under de facto house arrest in Juba, raising serious questions about the stability of the peace agreement and internal cohesion within SPLM-IO. Minen yaram thiay ke jen gwazmen tama thiay ke tam cha Dr. Riek Machar cha je yen ke jarama mo shi ran SPLM-IO. Chiga parkol chi ran SPLM-IO. Ramla ran SPLM-IO kane te ko ne chirien bar de wach mite ko gwaz mi choro do bar ke je ajirana SPLM-IO mi cha je yen chika pot kang ne ke je SPLM-IO ko Kiir Mayardit ne de konen kaba tin yene kane de konen lokomanda lade bada chondu ko en part me choice on no de tin be bat lokoje again dana talk. Sources close to the political circles suggest that frustration over the lack of progress in the peace process, internal power struggle, and personal political ambition have driven the defector to crossover. Some defectors claim that SPLA under Riek Machar has become stagnant and ineffective due to its limited political mobility under our arrest. Tandi ni jen ka SPLA mayo lat keneno jen keneko tele Riek Machar chaje jen kenyo Riek Machar tele gwa witen. You know. What do you expect? Me dong charan charge yen. There kulu move de. There ngwag there kala de ka jeno charge cap. So ran miche wille de ba jugo no ngode ne malatke. Ram nong mal ku yen cholo no ram jek. Ma yen kene ke yen la useless no jo ko look yen no ram le de mal biao de fak e ne me choro de long. Ma ta mi cha korun yen ge de fak je jaten. Teleje. Ma korun ako de glero ne ena chete luang ne ka jana okay ban mo Riek Machar te ga chuang bia ne ni ru no be ni wi kwam nyoko again. I'm very sorry ka ne rin konen dong jen ka ta danan la je so mi chi gu frankly speaking we mean that ne ko ne jen kan ka dare jen so chiran jen ko dong te ga mo gwa mi chenen gwad mi no o cha ji pay ko bi Riek Machar bu kulatul no Riek Machar ne dial jen ka je che be fet. This is a move for peace and progress, say one of the defectors during press briefing in Juba. Ekene men kuna defector je ku malka te mal de defector je yan kan ran amala na mo anyok rama me cha o kem je ko bia kul surrender te dore. Okay? Kiir Mayardit je len mi je nguji ne je be din be na nasaro mi je yan ka je ko je do bran yan ka je SPLM-IO tin content ka te jen tin content chero dian bar mena fo ne Dr. Machar wi ka Juba ko Dr. Machar duna chi new cha yen wala already an kwate tene tijin ngai kondiale Juba etijin keje that's it tele medin multen ko tele chere de la rechi flexible kana mi jere wi ko Juba bo wi de dien lelo jal no ala mu ni ka dial cha kalimi de Kiir ka gui Kiir no tolen Riek Machar but still tele me long Kiir you know however okay
We cannot continue to sit idle while the country needs real leadership and development. We have chosen to work with the government in order to serve the people. It cannot de gwinyo itina bang nyuro bang katela malat ke ngwena bune ka kir mayardi. Kir pone is the one mukuru dia ko consolidate. Consultation to okaje. He consolidate everything. Tere dia chaka kapin tel mu move to dia ta gwat kel jel ngwane min. And buwetu e wona karam molen mo gwa rami jangwa ko jelge min ka tet ka jaram nan te ka par ko be malbeben de laro ram mo ram gwa no tele michal development under kir mayardi. However, critics argue that the defections are politically motivated and orchestrated by the ruling SPLM to weaken the opposition ahead of the upcoming election. Others believe the move is part of a broader plan to isolate Dr. Machar and consolidate power under President Kiir's leadership. Name marat kame ogor kiro me working kwar woben Kir Mayardi ba shutika power medit. That's it. Tell them the okay, but still ring Machar be thrive on it tenamo. Devil la de la one, barami morechus me go bibi Nueri Jang equated everybody go to Chengamal. So but you can stick Dr. Machar, and this is what is happening. Charge denied Indian already. Dr. Machar has not made any public statement regarding the defection, but as PLMIO spokesperson condemned the act of betrayal and labeled the defector as opportunities who have abandoned the struggle for genuine reform and a democratic transformation in South Sudan. Ramadan Rajala Dr. Machar Charoj Kotere Ramraj Ramadan la spokesperson Kulna Lam Jeramdan Kularaj. So Emite Ramichi the Fag Ramamo. Gor na yo kana position biate mal ban je mu dian